bangoe batuzalise, bakituzalisha batatuia, bakikutana nikagarso banakaua. Ndio maana hauendelee mu maisha. Juu projet zako unaweka mimba ya projet yako avant meme hauyaambia hata Mungu, ushaambia bajirani, bon niko napanga bientôt hapa, non je vais terminer tout ça, bientôt hapa itakuwa hivi, c'est vrai utafai, non nilipata déjà financement, ndakuwa naingia pale, unachunga sa financement kistali yako mu banki, kuna mu compte yako. Sasa tulisema pale sulienda bakuzalisha, bakakutana ni garçon or Farao ashasema hivi, kusikua garçon matazaliwa tena. Njoo benye huiwe hivi. Ulimwengu ashasema hivi, hautafanyikiwa, hauna kazi utapata. Sasa bana kupatia tu promesse ya kazi. Non, chômage na ta video. Non, le oncle yangu, non, aliniita kaniambia kama d'ici lundi hapa bataniita nianze kazi. Chunga lundi bakuita. Hii haiko wakati ya kwenda kuzalishiwa, ni wakati wa kujizalisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuingia katika vilindi vya maombi, unatafuta uso wa Mungu. Sasa ndio problema yenye watu habana. Ndio problema yenye watu biko nayo ile sasa. Hawapendi kulipa gharama. Ora hakuna kenye utapataka mwa hii dunia kama hukulipa gharama. Jutu leo tuite watoto wa Mungu. Kuko mtu mwalitoa maisha yake. Jutu tuite watoto wa Mungu. Juu leo tuite wapendelewa wa Mungu. Kuko mtu mwenye alisakrifia akaacha ufalme akashuka kwa juu yetu. Kwa hiyo hakuna kenye utapataka bila gharama, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niko na mtumishi wa Mungu mwa kanisa pale, ni evangeliste, anakaa mkanisa, anakuwa evangeliste. Mais ule tipe, mimi namuuliza una problem gani? Ukiangalia viatu yake haiko viatu. Ukiangalia chemise haiko chemise. Mimi naambia ni problem gani? Mbona maendeleo hapa? Kuko ma chemise za vieti za ma 5000, unakosa 5000. Mimi evangeliste mhubiri mzuri, kamata mikro hapa utasema Mungu yuko pale. Mimi angalia viatu yake, mwa inainua mioyo, ingine zinaangalia kushoto. Mimi naambia sasa frere, problem gani? Ukikia mu maombi samedi akivula viatu, singa inapotea, connection ya Mungu inapotea.